kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako nje uhoraho mbivuze. Haleluya. Kuko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu, mbahe ibyizigiro ndabiyumvira ko amahoro. Mugabo twebwe hari igihe tuyumvira ko Imana twiyumviraho amahoro, tugafata ibyiyumviro by'ibyago, ibitaragenze neza, ingorane turiko turashya, akaba ari byo tugira fondasiyo y'ibyiyumviro byacu. Oya, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ndabaramukije cyane, ni Evangeliste Patrick Ndayishimiye kuri Holy Karani TV. Bavandimwe, turabashimira cyane ngene mukora mukurikirana ibiganiro byacu. Turabifurije ukwezi kwiza kwindwe, kuzobera ukwezi ko kubana n'Imana, kumatana n'Imana, kumatana n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubana n'umwami wawe bizakubere ikintu cya priority mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, umuntu wese agiye kumva rino jambo, turasenze tuvuga ngo Mana, haleluya Yesu Kristo, ubwiza bwawe nk'emu yera ngwino dutahuze twigishe. Amen. Haleluya. Ngwino uganirize imitima yacu mwami, ngwino uganirize imitima yacu papa. Icubahiro garukire, icubahiro garukire Mana, icubahiro kigarukire. Ganiriza imitima y'umwe wese, ijambo ryawe dukizere utabare mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Haleluya. Hari ijambo riri ku mutima wanje mukunze mwese kandi beshi muzi, nshaka ko tuganira namwe. Muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 haravuga ngo mwoye kwibuka ibya mbere kandi ntimwiyumvire ibya kera. Bene data, hari ikuntu Satani aguma yereka umuntu bitaragenze neza muri kahise, aguma kumvisa, hariho amajwi aguma aza mu buzima bwawe, iki nticyakozwe, iki nticyagenze gutya, narasenze nticyabaye, lelelele sinage. Satani akaguma kukumvisa yandi majwi. Umva, ikitaragenze neza, ikitarabaye, dufite Yesu azabikora neza ejo cyangwa uyu munsi. Twoye kwiyumvira, twoye kugumiza ibyiyumviro byacu muri kahise, twoye kugumiza ibyiyumviro byacu muri. Bavandimwe kunda, Yesaya yavuze ijambo ryiza, mwoye kwibuka ibya mbere kandi ntimwiyumvire ibya kahise. Hariho abantu mu buzima bwabo baguma bavuga ngo Mana kino nticyabaye, kino ntibagikoze, lelelele. Umva, reka gutakaza umwanya mu buzima bwawe, reka gutakaza umwanya mu buzima bwawe nshuti muvandimwe kunda. Hariho ijambo ryiza Yeremiya yavuze. Yeremiya yaravuze ijambo ryiza cyane, igice cya 29 umurongo wa 11 yaravuze ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako nje uhoraho mbivuze. Haleluya. Kuko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu, mbahe ibyizigiro ndabiyumvirako amahoro. Mugabo twebwe hari igihe tuyumvira ko Imana twiyumviraho amahoro, tugafata ibyiyumviro by'ibyago, ibitaragenze neza, ingorane turiko turashya, akaba ari byo tugira fondasiyo y'ibyiyumviro byacu. Oya, mureke twiyumvira ibyo Yesu yatwiyumvirako. Yavuze ngo ndabiyumvirako amahoro, ndabiyumvirako amahoro. Sifa kwa Yesu Masiya, ndabiyumvirako amahoro, ntabwo ndabiyumvirako ibyago. Oya, reka gufata ibyiyumviro bipfuye ngo ubigaburire impemu yawe, ubigaburire ubuzima bwawe. Bene data, hariho ingwara nyinshi abantu basigaye bagwara muri no minsi bivanye n'ibyiyumviro bibi bagaburira ubuzima bwabo. Uguma ubona ibitariko biragenda kubera kubona ibitagenda gusa. Iyo urabizi byagenze neza, iyo urabizi Imana yakugiriye ukabimeditako, kubera kuguma wiyumvire ku bitaragenze neza. Dufite Yesu atwiyumvirira ibyiyumviro byiza. Oh, haleluya.
ndakunda indirimbo y'120 ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu avugira n'umukuru w'abatambyi n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko mu mutima we handitse mu izina ryanje, kuko amvugira nta mwanzi yo munyaga. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu amvugira. Mwoye kwiyumvira ibintu bitari byo bitagenze neza. Umwami wacu yadusezerana isezerano muri Yeremiya. Oh haleluya, yavuze ngo konzi ibyiyumviro mbiyumvira ko nije uhora mbivuze, kuko ari ibyiyumviro z'amahoro atari iby'ibyago, atari iby'ibyago, kugira ngo mbaremere ibyizigiro by'iherezo ryanyu. Umurongo wa 19 Yesaya, haleluya 43:19 haravuga ngo ngira nkora ikintu gisha. Mwami Yesu agukora ikintu gisha mu kwezi kw'indwi. Mwami Yesu agukora ikintu gisha mu mpemu yawe, mu mubiri wawe, mu burgo bwawe, mu bana bawe. Mwami agukora ikintu gisha. Hari cyo wasengeye mwaka ushize, hari cyo wasengeye muri amezi 6 yashize. Ndagusengera natura rino jambo ku buzima bwawe. Umwami Yesu agukora ikintu gisha. Umwami Yesu agukorera ikintu gisha. Ngira nkora ikintu gisha. Haleluya. Ko kugira giseruke mbega ubu mbega ntimuzokimenya. Nzokinzira mu bugaragwa ntembesha inzuzi ahagadutse. Ngira nkora ikintu gisha. Ko kigira giseruke mbega ntuzokibona. Nzokinzira mu bugaragwa ntembesha inzuzi ahagadutse. Umwami wacu afite imbaraga zo gutembesha inzuzi muri ubwo butayu ugize mu myaka myinshi. Ubwo butayu uri kurariramwo, umwami wacu afite imbaraga zo gutembesha mu inzuzi. Arashoboye gutembesha inzuzi muri ubwo butayu. Nizere wewe, izere ijambo ryiwe. Oh haleluya, shira umutima kubzo ariko aravuga. Shira umutima ku ijambo ryiwe. Ngira akora ikintu gisha. Ko kigira giseruke mbega ntimuzokibona. Haleluya, haleluya. Nzokinzira mu bugaragwa. Ubugaragwa bwose wari umaze mu myaka myinshi, wari umaze mu amezi 6. Umwami Yesu agiye guca inzira. Nzokinzira mu bugaragwa tembesha inzuzi ahagadutse. Reka kugumana umutima wo kwihebura, reka umutima wo kwidoga ndapfuye ndago. Oya, dufite Yesu atembesha inzuzi mu bugaragwa. Oh haleluya, dufite Yesu atembesha inzuzi mu bugaragwa. Ubugaragwa bugacika itongo rimera. Yesaya ariko yavuze ngo mu bugaragwa ngo azatembesha ngo itongo azatembesha inzuzi mu bugaragwa akabitongo rimera cyane, ngo ryamera cyane ngo gikitwa ishamba. Oh haleluya, ngira nkora ikintu gisha. Ko kigira giseruke mbega ntimuzokibona. Zokinzira mu bugaragwa. Umwami Yesu akinzira mu buzima bwawe, agukinzira hahandi umaze iminsi wifuza ko Imana yagushikana. Dufite Yesu ahageze umuntu. Nasonye umurongo mu gatondo mu gitabo cya Yobu uvuga ngo igice cya 9 umurongo wa 5, yimura imisozi ntibimenye, ikayubikana uburakare bwayo, ishavu ryayo. Iza yimura imisozi ntibimenye. Oh haleluya, imisozi yari imaze iminsi imbere yawe. Imana igiye gukora ikintu gisha. Iyo misozi ngo iziyimura. Iza yimura imisozi ntimenye ko yimutse, ikayubikana ishavu ryayo, ikayubikana ishavu ryayo. Reka kwiyumvira ibitaragenze neza, iyumvira ibyiza Imana igiye kukugirira. Iyumvira ibyiza Imana igiye kukugirira. Ngiye gukora ikintu gisha. Ngiye kwimura iyo misozi yari imbere yawe. Imisozi bwo butayu bwari imbere yawe, butayu bwo mu mpemu, butayu bwo mu mubiri. Ngiye gutembesha inzuzi. Imisozi yari imbere yawe umwami azayimura. Hari umurongo mu gice cya 9 umurongo wa 10 mu gitabo cya Yobu hansomye, haravuga ngo niyikora ibihambaye bidaserangurika, mbere nibitangaza bitoharurika. Nizi bikora. Haleluya. Oh Mungu ni yule. Ikora ibitangaza, ikora ibitangaza bitoharurika. Niyikora ibihambaye bidaserangurika, mbere nibitangaza bitaharurika. Nibitangaza bidaharurika niyo ibikora. Umwami wacu niyo azabikora. Oh haleluya. Kwezi kw'indwi umwami agukora ibitangaza. Yimura iyo misozi iri imbere yawe. Ngira nkora ikintu gisha kugira giseruke mbega tuzokibona. Natembesha inzuzi mu bugaragwa. Ubugaragwa bwose wari urimo, umwami Yesu atembesha inzuzi. Umwami Yesu atembesha inzuzi. Umwami wacu azatembesha inzuzi mu bugaragwa. Umwami Yesu akugirire neza. Ngira nkora ikintu gisha kugira giseruke mbega ntuzokibona. Nzotembesha inzuzi. Nzimura iyo misozi barakubwira ngo barakubona imisozi imbere, nzayimura.
nta yindi mana izikora ibihambaye kanje nje umwami wawe. Reka ngusengere. Mwami turagushimiye, turakira ibintu bishasha ugiye kudukorera. Ubutayu twari tubugezemo imyaka myinshi bwo gusenga no kubana nawe. Utembeshe inzuzi, utembeshe reve ikanguro mu buzima bwacu bana. Imisozi yari imbere y'umwana wawe, imisozi y'ingwara, imisozi y'ubukene, imisozi yo kuburanirwa, imisozi yo gusonza. Haleluya, imuri yo misozi mu izina rya Yesu. Imuri yo misozi Mana mu izina rya Yesu. Uyimure, uyimure, uyimure. Urakoze, icubahiro garukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.